kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkrai api na kabenda ka NEET. Kinoyalam ka Hills Farmer Union Central Body ha ka khalai terik ujulia araja apun rio. Kila penskem ye kinongkit kampathmai jong ka HFU Bhoirymbong block na kabenta usnam araja apun rio arpkundai. Ye kini kinoyalam la penskem do Vice President ke Central Body uba coming star khar umlong. Ringka ke jingadon lang u Assistant General Secretary uba rempai khar kongor bat kwe. Ya ka Shnat rekam jong ka HFU Bhoirymbong block na clear uba soroi nongkun ri kong President na lo kwe pat kinongkit kam. Kam bertambah juga Hills Farmer Union Bhoirymbong block. Mentah resmi kekhatlai dari berai beliau araja apun rio. Mengkular bercuti yang kedekam. Apa yang kau nak berkuat berkaya berapa yang kecil itu boleh. Banlong Nong yalam jong ka Hills Farmer Union Bhoirymbong block. Boy ban kajulahi berapa? Nikular pambur ruti. Ya kiliti kendon. Bat ian berapa dah kaya HFU Central Body. Daga jinjit kile nashim dia kan dia jinjit smart ablai rapi nashibut ba ngakwa ban peti tang lightly kinuksa hakani kapur hakani jingtren ke jonga ka hakani kapur kabanun kong ngasngo ba kong kinong yalam kabanun kong ngidon kam banlong Pynïatylli mo ladang ipet ya kanuksa jong ka Pynïatylli ngila ban yui hakibabun benta ngakwa ban keren andai habedai tang sapham jong kinongret ngakan mau ha Snap ke balalek no ngilawan hamiah po Bhoirymbong hadin bangila yo ya ka jing ujur habedai bat ka jing 8 kilo ya ki marep ki jongi hatu kapuan ngila yo ya ka jing ujur na Nongrep ki bara don nakita ki than ki jongi ki ba hamiah po than ki hoi Pantay po than kumranja mau saknam teter ngila yawan hangni hapo Bhoirymbong na kabenta ban yakren na kabenta jong kitu ki Nongrep namar bakum ki nong yalam ki jong ka Hills Farmer Union nakapuan sa kapuan ngilong kum ka chingki nakapta jong ki Nongrep hapadeng jong ka Hills Farmer Union bat ka sorka ngilong kum ka chingki hapadeng ki Nongrep bat ki nong khayi lesi hapadeng jong ki Nongrep bat ka jing Kanu kecilio nasyani nasyatai. Ni hap bangkerda bangkersan dalade yalade. Na benta ka bha kamiat na benta ka roy kapar jong Nongrep. Tengah ai kuplay nga ai ka jingkur khu kerdo epi barok. Kinong yalam. Bakila kloy ban simti. Pitep yakni ke jing pitep yakni ki jing sya jingjar ke jong apa pilom kinong yalam jong Nongrep. Andai pila kloy ban simti, pila kloy mentrai kam na benta Nongrep.
tengah ai kacing kentu ya pinong yalam. So ngaku mu presiden jangka Farmer Union Bhoirymbong ingi sukmen ba mentagasngi ya ke bangi layo man shifti ni ke kam ya ke ba lengba ka central body ke balayo ban pen scam han gasni ya ke bangi la ban pentelun ya ke kam jangka Bhoirymbong namta ki Nongrep jangka dong ba ka jungi senica Eastern Riboy tena kadang junga kum presiden ngangnut ba ngini trelang rengkat ba ki Nongrep kamtam ya ki Nongrep bat ki Nongri jingri ru ngidon kam kajing ya trelang ai mensim yangi ki Nongyalam kenang nginla ban pendap ya ke ba kum ke union katemu ban ya tre rengkat bat pi lapidan pedeng kajing ngikloi ban jadon rengkat bat pi ladapi ai ka keti kamon ka keti kedang ngi nang nginla ban pentelun ya kene ke kam nang ni sekman kendiat ngikwa ru na kalyang jongka Bhoirymbong ba lengba mentagasngi ka bangila ban penyar syu yaki Shnat trikam jongka kibdan po jongka Bhoirymbong nadu ka circle bat kumju syaki unit ki per saman nang Shnong hapo jongka Bhoirymbong ni sala ban form yaki unit ba per nang ngila ban pentel telun bat Pynïatylli Nongrep bat ngi kinong yalam jongka Hill Farmer Union Bhoirymbong. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shnong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.